awak tuya suwusya, may mo kami da akon sumujud pakatunggal sintuhan mo. Unin sawab. In zaman na kauna, hawala pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam magsujud imanu siya papagkay namanu siya. Di muaman inaka ma Islam biya talyat tu suway in pagsujuran tuput in Allah. Suway in tiap-tiap pengkatu harum ini panganal ko maraw iwan panali kamu. Bang uno imaksud ka panjari katus na Allah Ta'ala. Damikyan manali kita nyo manganal kita nyo di pangilahan bang isu imbunal tanga kasipog patuhan. Awak tu na nga sumo im mga Yahudi. Meta mo kami da kung sumujud ya Muhammad pakatunggal sintuhan. Timurun ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala suratun Nahl ayat kapatan tagwalo. In agis sinallahu subhanahu wa ta'ala awalam yaraw ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Lillahi yasjudu ma fis samawati wa man fil ard. Wa min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Yarina in ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala manunjuki katutan yumayta in Tuhan tarabbul alamin. Hamu in tuput sujuran iban suway sumujud. Insyula kanday katutan yu. Laung sinallahu subhanahu wa ta'ala awalam yaraw ila ma khalaqallahu min syai'in. Uno kalong ya Muhammad. Wala nila kalong niya kiyasakupan, wala nila kalong niya kita. Ingkatan simpya panjari kuri hawawaw singgumi. Ingkatan simpya panjari kusaliday nakatampal iwan sinwayruun. Deng hamanga unu-unu na piyapanjari yatafayya'u dhilaluhu. Sampai lambung nila ako nagpapanjari. Yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'il. Iwan in lambung nila yaun. Hapag kapanjari ko kanila, wala nila kaingatan in lambung yaun. Yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'il. In lambung nila yaun. Nagtatag-ipon, iwan nag-iibadat marikako. Allahu Akbar. Bang inlambong nakatawakkal mag-ibadat. Bang inlambong nakatawakkal sumujud. Bang inlambong nakatawakkal tumunay singkapatot niya patuhan. Biadin nawaha in ikaw taglambong. Diba, kau sumujud pa Tuhan? Natangain mga Yahudi. Inlambong daramya makat kay mo. Inlambong pakain-pakain kau miumurul kay mo. Inlambong pakain ko binaywayan yaun siya niya makat. Sa wala mo tikaingatan, inlambong lumyamakad kay mo, 24/7 yung pag-ibarat na patuhang. Bang inlambong, wayron akal, wayron pikilan, nakatawakkal, nag-ibadat, biyadiin na in ikaw. Di ba? Ikaw masipong patuhan? May tayong lambong matawakkal mag-ibadat, putman, di siksaun, di binsanaun, di pangasuwan, sa may tanag-ibadat, sawab masipog sa patuhan, amoy nagpanjari kaniya. Biya din nawain kita niyo. Diba, kita niyo masipog palaw subhanahu wa ta'ala, kita niyo imbiyantog.
bang nakatawakkal in taglambong nagsumusujud, bang in taglambong natawakkal nagibar, ikaw taglambong, di ka makatali, nakapakainakal mo. Graduate ka attorney. Graduate ka doktor. Graduate ka engineer. Graduate ka master. Graduate ka nus. Katansin position. Katansin matas degree. Na-graduate mo, natalus mo. Sumagawa, bangkaw, di misan mag-ibadat. Di ka misan sumujud patuhan. Bistahain baran mo. Way sipog mo pa Allah. May taway sipog tapatuhan. Ay lambong mo nag-iibadat? 24/7. Matugkaw maganda, manawkaw maganda, pagkain kumagad. Wala mo tikingatan, in lambong mo nag-iibadat. Sakali ikaw taglambong, ikaw mag-ibadat. Napakain ni sipog na to. Taga-akal kau, taga-pikilan kau, professional kau. Mataas si degree na talus mo. Insam mong ko kay mo, isyuwa inagdil kay mo yan ni'mat. Insam mong mo Allah. Oh! Saing pangasumo ko kay mo, may takaw di makatawakkal sumujud. Miugat na ino mo. Timukas din baran mo. Kapot ba kau sipog ha? Lambong mo nag-iibadat? Aturanin lambong na to, biyaon. Yan ka mo kikatan. Aturanin lambong niyo. Mangunin hinang. Way rundakbos, way kakinisang kakita mo. Sa kita mo, biya lambong mo, biya da ikaw. Sa wala mo kiingatan, nag-iibadat yaon. Mayta, sawab ka patut sin Allah. Anil yamini was syama'il. In Allah, in lambong mo yaon. Lambong niya patuok. Lambong niya palawa. Ingkatan niya on simusujud. Sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Simusujud padarat sinallahu ta'ala. Wa hum dakhirun. Sarta in sila nagpapatikupo. Allahu Akbar. Nagpapatikupo. Talion na to ba? Professional kaw. Diyuhul kay mo ni'mat. Dihil kay mo sintuhan. Sa kalupahan na to. Yugat imbaran na to sumujud patuhan. Aun masul makasujud sadya kita nyo patuhan bang dumatong inadlaw haylaya. Alhamdulillah, makasujud pa isab. Makasujud kita no patuan bang dumatong inadlaw Jumaat. Makasujud kita no patuan bang dumatong bulan Ramadan. Pagpuasin parkalay ni kalupahan na to na. Ay lambong di sa una subuhon. In lambong di asubuhon sa Allah ta'ala bang nawapat. Sa mayta matawakkal mag-ibadat patuhan pasal mayta kapatut si Allah. Najay bi mga Quraysh. Najay bi mga Yahudi. Pagkabihat to, dukod pamamaray kanya na siyugpat ang pasintuhan. Supaya tumarang tudkat utaniyo. Yakaw taga-akal, barakal, graduate matas degree, panalik kaw. Dungdungin ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang di mo pamatali, makamna, linayat, sintuhan, butangan, imbaran mo, isipog mo. Kataan sindi sumujud, padarat sinallahu ta'ala, way sipog nila patuhan. Maita, yarin agis sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun.
inagis na Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yari na tuan, impamaham na to ilangit yaon, amuring kaingatan mo, kakitaan min bulan bang doon, bang adlaw, kakitaan min suka. Kakitaan min gabon-gabon, magbiyaon sa jen hinang, wala mo ti kaingatan, aun maksud ka panjari sintuhan. Inlupa masulki kita mo, giikan mo sadya. Pangati mo wayro ni hinang, unin hinang nila ini. Yarin ba'y tasintuhan? Sugpat sinayat kaina. Lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yarin agis Allah Ta'ala. Lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Hakarna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Simusujud ingkatan. Simusujud ununu. Luun simpitong lapis langit. Allahu Akbar. Pamaham natin langit na magdakan-dakan na dya. Yaunin bituon, yaunin imbulan, yaunin suga, yaunin gabon. Pangati mo yaun, wayun hinang. Unin hinang yaun, yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. In hinang silangit yaun, katan silun niya yaun. Simusujud padaratin Allah. Allahu Akbar. Saan mo kaingatan biyarin pagsujud nila? Bang nakatawag ka nag-ibadat yung 7 lapis langit. May ta nakatawag ka nag-ibadat yung 7 lapis langit. Pasal ka patut sintuhan siya nagpanjari. Ari si Jawa kato. Amin mariko papagkay mo manusya. May ta ko maghinang. Kaysa, may takaw maghinang, may takaw mag-duty, may takaw himinang sinyaon sawab, may ta, biyabayaran in waktu mo. Biyabayaran in kabuhi mo. Okay, simujud, naginang kaw sawab, long mo biyabayaran in waktu mo. Biyabayaran in kabuhi mo. Biyadin na baka, inallahu tala, nagdihil sin kabuhi mo, ari ko mag-iminangdakan niya. You got it? Did you hear that? Yung ugbo. Kagis na Allah Ta'ala. Pamaham mo, imparkara yaun. Inlupayon pagkumulan sa jabini mo, papyagusahan mo, piyagmistis mo pa inlupa sintuhan, wala mo kingatan nun maksud sinlupa. Simujud na pa Allah. Subhanallah. Pangati na ito tilupa, inigikan na ito sa jawirun rol biutang. Aon. Nagtatag-ipon niyang patuhan. Di na ito sadya kaingatan. Siyupa tapos na Allah Ta'ala. Wa min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Iban singkatan binatang, 4 siki, 2 siki. Wal malaika, iwan si malaikat, wa hum la yastakbirun, in sila'y hindi magtakabur patuhan, biada kita iyan sin Allah, in katan sin di sumujud, in katan sin di magtagipon, yaun in takabur nila. Buko na kinagyan, explain ko sa dyan ayat. Yaun, ibinatang yun isang pangasubuhan. Imbinatang yaon, disiksaon. Sa may nakatawag sumujud, nagibarat patuan, sawab Allah, inagpanjari kanila. Ikaw pa isab. Dalaw si mga ulama, impagsujud na ba inagto? Aun sujud lugawi, aun sujud syar'i,
أو سجود لكل حاله يحصل لكل حاله. Uni pagano sujud lugawi. Uni pagano sujud syar'i. In sujud syar'i, manunjuki saja pamanusia, pamalaikat, iban sinjin. Sujud syar'i. Amunain sujud kita nato, sumujudin tuktuk, sumujudin ilong, sumujudin simud, sumujudin katan, pitu hanggaw tabaran. In pagtawag ka na, sujud syar'i. Sujud hasyara. Malaikat, jin, manusia. Tu ini sujud syar'i. Unang sujud lugawi. Sujud lugawi al-inqiyadu, wal-dhillu, wal-khudu, wal-khusyu'. Laung na sujud lugawi amuna imagpatikupo, magpatibaba pa Allah subhanahu wa ta'ala iban aun kabuwa patuhan. Laung si mga ulama, in sujud lugawi, manunjuki laung niya pa mga pinatang. Manunjuki pa mga pinatang. Talong Sheikh Uthaymin, akakulong niya ikatu. As-sujudu li kulli hali ma yahsulu bihi. Depende habiutang kanya sinallahu ta'ala, amin sumujud sa haruna kahalan. Di na to kaingatan bang biyari ni pagsujud sin sanam, sin ambak, sin manok, sin binatang. Di na to kaingatan na. Mamot na kita mo, relax ka mo. In parkala pagsujud, amuna ini in malagdo pusaka. Amuna ini in mahinang mutaming di hadunya dagpagpadlo akhirat. Gabo ko matarang ha mga ganakana biyalong mukulang. Gabo ko matarang. Pagkawo kong pamatarang, ha mga nagkukufur patuan, ang mga matuka sinu, ang mga mabugat timbaran, sumujud pa darat sinallahu ta'ala, siyupat, aung paayat sinallahu ta'ala lasabot sa suratul hajj, hayat hangpo tagwalo. Kalo-kalo in mga di maglilima wakto, may nang lalima wakto. Kalo-kalo hindi mag-ibadat, makapag-ibadat na. Kalo-kalo inway sipog, kumapot na sipog, patuhan. Bang mo karungugan ayat ini, dungdungi maraw, unim maksud. Dungdungi. Laung sinallahu subhanahu wa ta'ala suratul hajj ayat ang putagol nagistallahu ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ard wa min dabbah. Alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. Ya kau kiaulungan sin Allah. Ya kau kia kasihan sin Tuhan dungdungin ayat ini iwan panali kau panganal kau maraw. Kalau mahinang sawab, kumapot na kau sipog pahadarat sin Allah. Sawab imparkala ini, makasipog ini. May tadi makasipog mismo imparkala wairun akal, imparkala way pikilan, nakatawakkal, nag-ibadat patuhan, kita niyo ba? Unin agis na Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Uno kalong ya Muhammad, wala nila kakamatanan, wala nila kakita, wala nila kakasakupan. Ingkatan uno-uno, halom simpitong lapis langit, iwan halom simpitong lapis gumi. Ingkatan sila ini naguno. Simusujud. Allahu Akbar. Ang payamu kabuks na Allah Ta'ala. Wasyamsu
insuga simusujud patuhan, wal kamaru in bulan simusujud patuhan, wal jibalu in kabudburan simusujud patuhan, wan nujum in katan bitun simusujud patuhan, wasyajaru in katan katumbu-tumbuhan, wad dawabu iban singkatan binatang sali den dua siki iban upat siki, wa kathirum minan nas iban kamatauran manusia. Kita min agi sintuan wala sa iman kataan manusia sa kamatauran manusia aun simusujud aunin wahay. Allahu Akbar. Taliun na tuwa maraw. Ha? Insuga, imbulan, imbituon, ingkakaroy, ingkatumbutumbuhan, ingkatan sila ini di pangasubukan. Sa may ta nakatawakkal mag-ibadat. Nakatawakkal si mujud sawab kapatut sin Allah. Nakapakay ni sipog na to. Insuga bang natukitaon, bang makailaw, dilan katan ilaw. Imano siya. Sumanyang, sumawain dunya, pagkinsumi ni adlaw, gumawain suga. Naghapin hazaman sin nakauna, deng hamang salihin. Tu adlaw, wayroon nag-adlaw kanila, panghati nila makiamat ng dunya, kumpas namang mag-apin di ka. Ingkatan kapanjar ini, aun maksud butang sin Allah. Di na to sadya kaingatan. Suga, ha? Pangatin ni suga yaw, magdilad jaylaw, wala no kaingatan, nag-ibadat patuhan. Dami kanin bulan, nag-ibadat patuhan. Uy, sanak ka si mga piyapanjari yaw, sabi ka matawak yan iminang. Dami kanuno pa. Wan nujum ingkatan bituon. Kakita natin bituon na langit. Paano yung mga star yaon, yung mga bituon nun? Way hinang, nag-ibarat yung patuhan. Allahu Akbar. Wal jibal, iban singkatan, kabudburan, ibud, kita min lago. Wala nyo napansinin Allahu Ta'ala ang pagdugalan yung mga bud? Ang kanabang aun magsirik kaniya. Ang kanabang aun magsirik. Pallahu Ta'ala, agad magkagisig-isin langit si dual nila ang mga manusia. Yung mga kabudburan. Kita niyo. Simusujud. Ikabudburan. Panano yung biyaw sadya? Wayong maksud. Gikan na to, bisitaon na to, pagpataan. Aun maksud. Wadawabu, iban singkatan. Binatang. Wasyajaru, iban katan katubu-tubuhan. Kita nyo ba inkuan? Indahon. Yaon, in kita nyo ba in mga dahon? In mga tangan-tangan yaon, may nang uwat-uwag. Kita yung kapanjaris ng Allah Ta'ala. Damik yan, in mga sayul pichay, in mga sayul palia, in mga sayul yung katan, atara vitamin. May tayong pianjaris sintuan. Magsilbis marikato asupaya kumusog kita no mag-ibadat. Ingkatan silun sindagat, tindagat yun wala nang kita diyarin. Indagat yun magpipikaw silun, yaunin puyan, yaunin mangko, yaunin sumat, yaunin impugot, yaun katan, inista kalarihan mo.
Bang sadya tuan makabisar mga ista. Matawad sa ni katukugdanan. Maita. Bang kita niyo piyalaud, takawa, kita niyo piyalaud. Bang kita niyo matupalaud, ang pakita niyo mulog bingit, di ko pangayuan bayad. Way mga ukay mo bayad, way mga ukay mo ununo, di ko pangayon mga passport. Pag ulog mo simbingit, pag sintak mo, mini ko paway. Pag mo paway, yadjal mo singkatan kabayaan mo. Yadjal mo nista prito, yadjal mo pialam, yadjal mo piaksyo, yadjal mo swan-swan, yadjal mo tiyula, yadjal mo singkatan kabayaan mo. Bang sadya inista makabisara, inista, hawak to ako inista yaon, yaon ako nagjijikil patuhan, yaon ako nagibadat patuhan, iulugan mo ako bingit, timindok ako sa wab order sintuan, suway ako mag-service kay mo, hawak to mo ako nakawa, diya mo paway, yadjal mo singkawaya mo, prito, pialan, tiyula, paksyo, yadjal mo singkatan kawaya mo, kimaon ka, kimusog imbaran mo, sakali di ka misan sumujud, way sipog mo patuhan.